या ज्याझोया छगु आकर्षक बो यही पुगु बो चिट्ठा चाकेगो ज्याझोदु खालु उपन्यास तया सचिव झिमखुमेसित खालु या सवा क्याके त सफल ज्यादिम मथुरा सैनिया त हे थो चिट्ठा चाकेगो ज्याझोन सञ्चालन यान्दी त जी लुलका ज्याझो या सञ्चालन यागु छिमा जी वेकै त दी धुनाको दु लाई सचिव झिमखुम एजो निति थुकी सचिव झिमखुमेसिउ दे माउली निम पादुले सचिव झिमपेम 114 जवानी हो गोल नलियो नाछु छय धाका छन लिसा सूर्या लिसा कालिसा आनानी सिलो खरा थुकीले न्यू काउ मुको छौया जको काउ निका कृष्ण कासा जु निका चाका कासा जु थुके तो खण्डु पटी लमको होला छौजको काम है नानीका छौ आछि संगानी आलकी केसरमान छौ आश्चर्य कोइन्सिडेन्स घाटे छौ छुदु न हल्ला स नापा वो खालु बिकेबले के मु पात्र गुम मिश्री यो उमेर गुली ख ढका चाहिँ नौ छौ कम्पिटिसन या नौ उकिन भाग्यमानी छु रासा मिश्री 29 वर्ष तुम खरका वेक्लो अमेरिका नि से गेसेना छोइ हो वो पेरो यो अबले चिठा वो पुरस्कार क्यापु आ थौन वो अमेरिका चोम गबले मेसेज खन्जुली शो अनुचोम वेगना को ख्याठे निठे खला ठाठे थो केसरमान ताम्रा कारे थो क्यापु जुल वेक ला अमेरिका जुल थो क्याट ला अमेरिका निसिन ला छंगा वे फ्रिमुको वेक या म्याच छय धाउ दु सुलोचना वे चोङ दुसा थनुसका थावसा सुलोचना ताम्राकार दुला गो ए वी चोङतो आ थो फैली ख वो सुलोचना ताम्राकार थुगुम चिठाला म व्यक्ति ख वेक या भिन्छ खला म्याचा ख What do you call that?